Pagkalami sa paa sa manok mga tats. Pagkahuman, pinisingan na itong patatas. Ang nitabo, mauni. Sik, sabay ta sik, laag daw ta. Ano ba to? Downtown daw ta, mga unta og durian. Magusto. Wow, durian. Kisa to sabay. Pasabayon daw to nila. Sige, sige, sige. Dali na, kadto na ta. Asa naman na kay? Diri oh. Sa Hilux. Ay, gamay-gamay Tara. niya. Wala ni sa plano nga manglakaw mino nga moadto mig downtown. So ang hitabo mga tats ila kong gisabay kay mga adto mig downtown kay mga on mig durian. Ang problema kay gikapoy na mig tuyok aning syudad mga tats wa mi kakitag durian. Siguro dili na panahon sa durian no kay human naman ang tingbog nga panahon. So ang hitabo ni sulod mi aning ubal. Unya kay gipasabay laman ta sa grupo mga tats. So ato pa wala sa plano nga manglusot jud mi dira o mga bot mi dia. Ang akong gimo nagsunod-sunod na lang ko kay giibita ra man ta di ba? Wala nga maglikramo pa ka ikay magbuot unsa ka ikay mogasto. Tama-tama pod wala ko kasulit ng Pasko og bag-on tuig mga tats mao nang naignorante pod tag suroy-suroy aning lugar nga peti daghanag suga no peti daghanag pagkaon mo nang kami naglibog mig asa mi mga adto kung unsa ang among himuon. Sige po sila pangutana sa ko asa daw mi mga adto unsa daw mong kaonon unsa daw mong paliton ang akong tubag bisag unsa basta naa mo kaon ko. So naabot mi aning lugar mga tats mo ni mga pagkaonan no. So nakakita mig paa dira mga tats nga tag 99 lang apil na ang kanon duha og coke og sabaw. So 99 lang siya ang isa ka order. Mao na ni order akong bossing nga tats kid dira mga tats ako ani mga followers mga amigo nako ni mga sabay nako no. So ni order sig tulo ka serve diha or tulo ka paa. So tag isa-isa jud mi ana kay mga babae lahi pod lang gi-order. So mao ni mga tas ang 99 nga isa ka serve. Pag human na mag-order mga tas gitawag ang akong amigo kay taga amig number. So number sa lamisan ang mga tas. So magulat-ulat sa tano. Samtang nagulat-ulat ning mga tas naglakaw-lakaw pod mi sa akong amigo diya kay kini lagi ignorante ta tag sarata makalugsong tag sarata makikita ning lugar nga pet daghan nagsuga daghan kag mga view or gwapo nga mga pagkaon o lami unsa ba naglibog ko basta kay na ignorante ko mga tas. Lami di sa piling mga tas nga mosuroy ka bitaw yung plaza kay kanang plaza ng mga tas kung unsay mga okasyon diya unsay makalingawan diya wa jud koy adto-adto diya sukad-sukad kay wala lagi tay kwarta. Abi niyo mata samtang naglingkod-lingkod mi dira ano nagtanaw-tanaw mi sa mga palibot lami jud sa piling matas makawala jud sa problema sa makaununa jud kag tarong nya sa mutamukaon ka diya nga magpanglingi ka nga daghang kag tao basta di na ko masabdan akong enjoy matas nalipay jud ko manang pasalamat ko ng mga barkada nako matas nga ila kong gidala dira nga wala sa plano ni imbes mga on mig durian sinugbang manok na hinon ang naa sa mga tubangan. So kanang agrasya matas angay na to pasalamatan no gikan sa taas siyempre sa nagpalit dira sa nag-order dira makauban na to dira daghang kay salamat sa paglibre sa tuwa. Ug mao na ni mga tas ato nang tilawan ang atong gi-order nga sinugbang manok mga tas nga perting lami ara ba tas kay perting lami jud pagka marinate nila. Wow, makaingon jud nga isa pa nga. Grabe dili jud ka magmahay sa imong gi-order nga 99 mga tas nga perting dakua sa paa sa manok tapos duha ka kanon og isa ka 8 ounce nga coke. Kamo nga nakakita aning video nga taga Jinsan pwede pa mo moadto sa ubal matas open pa siya nga naman wa pa sila nagsara siguro napay gipaabot nga kalinlangan karong February. So pwede pa mo musuroy matas kay nga naman dili na tanton daghang tao pero ma-enjoy gyapon ka kay naaga po yung mga pagkaon mapilian niyo bisag unsa barato ra matas. So pwede niyo dalon yung pamilya dire maglakaw-lakaw magkaon-kaon ug unsa man ninyong mahimo dire dili na kinahanglan dagkog gasto. Kini bitong kalipay sa tong pamilya matas kalipay sa tong mga anak no dili jud kaya bayarag kwarta matas mao jud ni tinuod. Mo nang kamo pwede mo musuroy dire bisag gamay ra inyong kwarta ma-enjoy na mo. Speaking og enjoy na enjoy ang akong amigog todo-todo diha kay ang tindira perteng gwapaha mga tas 6 so may ibog jud no bisag wala mi gi-order dira kay akong kauban. Ay, wala ko dito ko rin. Ay, yan na. Dili dito atuwa. Dili pa dito atuwa. Ay, nako, that is wrong. Tanawa ra matas pataka ra mig dawat nga dili day amuan nagpakaulo ra mi iya man dito sa pikas nga customer kay among mata manggod wala dira sa among gi-order kay tuwa dito sa naghimo anang gi-order namo. Kinsa po bitaw dili mo tan-aw ang matas nga kasiksi pod ano ay kagwapa pod ano. Mao nang wala ko kagwanta mga tas ni punit kog isa ka hilaw dia og isa ka loto nga french fries no atong gitilawan matas kung unsa ka lami kay ang nagloto lami man pod. So atong himuon matas mo pasin ta kay basig unsa pa to makita dira basig unsa pa to maununaan dia na makasala patag di mao ang atong mga mata. Unya diri lang taman tong video matas daghang salamat sa nagtan-aw no og ilihog dala pod og share diha. Salamat.